Acara ini disponsori oleh Pemirsa Polres Karangasem menudunang penyatusan personil antuk nerep tiang mekatah genah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU ring Kabupaten Karangasem risampun penincapang harga bahan bakar minyak BBM oleh pemerintah. Kapolres Karangasem AKBP Riko Abdillah Andang Taruna Mausang, paiketan dane sampun nyelahin turmaut saheun nerep tiang ring samian genah SPBU sawengkon Karangasem, antuk nadunang jajaran Polres tur samian anggota Polsek ring suang-suang kecamatan. Ring pemargin nyani dane nadunang 300 nagusiki diri personil Polres miwa Polsek. Risampun penerptian miwa seselah sanik laksanayang oleh petugas, kantos mangkin durung kepangge antrian lantang ring sejeroneng SPBU. Rumasuk arangnyane kewentenan BBM ring Karangasem risampun arga BBM ketincapang. Tios kelaksanayang penerptian sae patroli ring samian SPBU, paiketan dane nyobiahang gatre majeng krame nganinin penincapan BBM sani kelaksanayang oleh pemerintah. Ngeninin pengupaya nambakin kewentenan penimbunan BBM risampun penincapan arga, dane nu gesang paiketan dane sampun nguduhang SPBU mang dane sampunang kantos kepangge arangnyane kewentenan BBM, miwa penimbunan sane kemargiang oleh oknum-oknum. Bali Pos Nguningayang.